seperbungkus nasi, ambillah tumbuh daun papaya. Orang bilang Nyong Ambon itu hitam manis, mar datang dia kalau sem percaya. Bukan terong babu alabu, bukan air di daun kaladi, bukan katong mau balagu, tapi katong manis pas kali. Kalau sen percaya, mari datang dia, pasti dorang tergila-gila. Kalau sen percaya, mari datang dia, pasti dorang tergila-gila. Satu kalempeng, kapata dua, bagai seorang satu kar satu. Orang Ambon itu mesti baku sayang, biar beda tapi tetap satu. Lalu